Otoni Nteto chero the Ithatu indi mbere ya twikirite urito Nteto ichetu. Kaunti ya Thaa na Meru gukurukia budget ya mwaka ya thirikari 2023-2024. Ubunge Julius Thaa mukurumba bisaba NPR kongelo gembe kendo kandana na maitha. Uzando ya kigina kia 2023 kwa rirumbungi onde azimio yugite boba tethira baikenda na ukurukia musanda yu. Tumana kawira mwangaza kuwa kadhuri na mpuru ibaba kumuinjira mitaro akiwa ibaba banganite muchemani ya Senate. Oneto madithi oroberu eni Maureen Komen and geto PHINEAS. IMAANA tuidira tukwata na mwanka mudeno kedero kiolo anyume Nteto kwena kalono. Nteto chero da Ithatu ikamberia da ichiochongwa. Minister wa kigena ndeni account ya Thaa Lawrence Reria nathomete budget ya mwaka ya 2023-2024 nendi mbecha bilion 8 Ithatu chithirite ikibangairwa michara na mautungata nendi ithira kiagairwa bilion 3.7 mirandi ya witi na mbere ithira kiamukaira bilion 2.3 na rwanyirore mirwe ithira rukiamukaira bilioni 740 na idhan Nteto Samuel Geishima kato echio. Bajeti irethometwe karonikia MCA ba kaunti ya Thaa Minister wa kigina Lawrence Reria neamugana wa chiringi bilioni 6 na milioni 130. Gate kambia ino chiringi bilioni 3 milioni 790 iraigi chunche kia 60 na chire kwega na kia bajeti yonthe igatumika kiri michara na kurea mautungata arambia chia mirandi ya uthi na mbere ikaigwa ire bilioni 2 na milioni 340 kira igichunche kia 38 kwega na kia bajeti yenu. This comprises Kenya shillings 4.37 billion from the equitable share allocation and Kenya shillings 1.36 billion in loans and conditional grants from national government, and also the own source revenue of Kenya shillings 0.4 billion. Ruongiro gima irurupetwa gichunchi kira kinene kia bajeti yenu. Strengthen primary health care by improving level 2 and level 3 health facilities and enhancing referral services. To keep our promise, I have allocated the health sector Kenya shillings 2.3 billion, comprising recurrent and development expenditure of Kenya shillings 2 billion and Kenya shillings 253.3 million respectively. Ruongirwa maire irore miro rarurite chiringi milioni 746 na ngiri 500. Out of the total allocation, the Agriculture, Cooperative Development and Livestock and the Veterinary Services Department has been allocated Kenya shillings 702.8 million, while the Fisheries and Ecosystem Development Department has been allocated 43.7 million. Ruongirungi rurarukare kiguche kinene kia bajeti ino irwa barabara. The roads, infrastructure, public works, urban development sector has been allocated a total of Kenya shillings 719.3 million to be utilized for both recurrent and development expenditures. Wakagita kambere Burundi ni ya kaunti ino mbia ichika igito gataria cha waka kiwanda kiragiga kwa ithirikari nene iwatanirite na thirikari ya kaunti. Industry has been allocated Kenya shillings 588.8 million, comprising of Kenya shillings 60.8 million for recurrent expenditure and Kenya shillings 5.8 million for development expenditure in the year 2023-2024. The priorities for the development expenditure includes energy resource development and management and the development of the country's industrial park. The industrial park is a flagship project intended to support agricultural value addition, increase farmers' incomes, and
job creation for our youth. Gikaro kia MCA nakio ikinenkeretwe chiringi milioni 519. Tiota assembly ni twareceive budget area tuthiete na mbere na public participation na tuthiete na mbere na kumithikiriria kuma kuri members nikenda tukaomba kwigua tukimiaririria later nikenda tuona bura tukamithondeka. Nyuma ya kuthomo kwa budget ino endekera gitigere ni MCA bababa miaririe na bamikurukie kenda yambirie gutumika mwambirioni wa mweri ujite. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Angela kuona ati county ya Meru kinyaniriketi okorokia budget ya mbere ya thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza ya mwaka ya 2023-2024. Meru kuroketi ya kigina kia bilioni 11 amana bogo timu erekera URETERI nindi wetera kukonia urei bomarando yarayari bunge ya Meru nederete nindi kia dhurairo milioni maana kenda mirongo kenda na idhano nyo bichi ya Gavana yedire kia mukaira milioni ya na mirongo mwanja na Ithatu gatanta kenda rwanyirogima rwamukira milioni maana kenda mirongo inana na inyanya gatanta mwanja na barabara amono bangani bomyako rwamukira milioni maana ilia mirongo ina na inya muthuri muri ukigato katutarire chio. Thejwa Arua County Assembly ya Meru ni kurukitia budget iria igatumika kimthenya kia thirikari ndio mwaka wa 2023 na 2024. Will as many of our similar opinions say hi? Will as many of contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Na kimbechi hilo chumbite kugawa na ni budget iria kuringithia mwananchi bwega muno kuma area chionde kuma health kuma barabara. Kigina kira kigite kimbunge ya Meru ni milioni 995 obisi ya Gavana milioni 100 ya mirongo mugwanja na Ithatu rwangirwa kigina mibango na ICT milioni 930 rwangirwa uremi rwike milioni 300 ja mirongo iri na igiri rwangirwa ruji na mando jarera milioni 440 rwangirwa kithomo na ubundi milioni 340 rwangirwa ugima milioni 900 ja mirongo ina na inyanya rwangirwa myunda ukuraba matau na nguisha mwingi milioni 200 ja mirongo ina na inya rwangirwa mibango ya mwingi na wathani ruyukia mbesire nyingi nacho ni bilioni 5 milioni 100 ja mirongo mugwanja na inyanya rwangirwa barabara ruyukia milioni 800 ja mirongo 31 biashara utalii na iwanda milioni 300 ja mirongo 40 ayuthi na misetho milioni 200 ja mirongo 36 na rwangirwa wandikani kana public service board milioni 20 na nande budget yejo ya Meru na mungana jwa bilioni 11 ana misara na mautunganda ke thirikari ya county ya Meru ikeja kutukia bilioni 7 na milioni 633 na mirandi ya witi na mbere ni bilioni 3 milioni 375 ila ni katanta ka 31 amna bubu MC Kathumba ba county ya Meru ibombito talire mirandi mwanya ileketho ilo kuni kwao Oyakere agriculture tuina provision ya live animals iria tu provide milioni 50 na ukateka tuka provide the same for the next 4 years tuina 200 million chietete ground kutethia mwananchi ibibyo tumatuga budget yeje ni ya mwananchi wengwa ukiakondelea ke budget ira iretetwe ichamania to budget ya mwana executive ni budget ye kuolelia mwananchi wande kabisa ontorera oeta ure ngoko kana mburi kana ng'ombe entuge kinyaila muntu na nyengwetikia kithai ke mantu yo ke process yo ya kure antu ng'ombe na orera antu ng'ombe ra yombote the community kana ke family ra nontore ora ng'ombe yeria nera eketherere ono ntubotethia na uni mono ndi mheshimiwa kuma Ruiru rera inkuigwa ngweretwe sana nontu ba project ira ijite kwa Ruiru rera project $1,500,000 $500 million project ira ikeja ichurana betu ngugi ikeje kuria Ruiru rwetu rorera na tukomba kuthirwa kinyamiunda yetu ikiona value na one of the key victories kire antu ba Meru ithethete muno tukethethera thina ya antu baraba kuruta ngwiri na masibitari kana kashos kwina antu bende dispensaries chieto batura sibitari na batetura bakiriwa anything na bataikiro nyake payroll kana baikiro ke system thirikari gutwika bakaomba kureawa so kimba je thomba kubuithirwa re itura ba allocated 20 million
na tukumba ko propose ringi bomba kuongelwa mbecha ira kenda tubaromba ukumagi system na kenda dhinira bena chuithira na kenda pia bomba kurutangwira kinyaba wiretu no for a long time more than a year batithirite bakiomba ni kuriwa budget yeji twekirite mbeca cia kugurira ana uchuru na ara skulu ana banasari na ko banenki ko barumirio kana ko bakundi kinyosoro bure bugatethia muno nikenda bakomba kwithirwa bagita skulu batekethwe kwena defaulters baba ingi basku ona kinya kithire MC baba ingi ibombite kona ne bagitikanithia budget iji MC okorota kirinya na reganite neo agitegera ndongi mwanya iribwiri gutegerwa kuringana nwe an allocation called other expenses, which is about 38.5 million. They have not recommended on what is to be done in with this amount. I would describe this budget as a glass of milk, but iced with a few drops of poison. Thank you, Honorable Speaker. I oppose. Thank you. Nkiripotera Weru TV Bitamuthoni Muriuki. Ngira kuna ati mubunge wagisio kyo bunge kia Igembe North Julius Taitumono riti munene wabrithi konge la mabisaba NPR kendo tetheria nende kuro na mpithu kiro che maita kwa maita ile chuma na kena maitha mtere yu akiaria nende thirite ya kionto ibonge leke tena ikupatire kuru ntaira che utiera nipo kwedra boi kinyamu ya kaitene ukau mubunge wa Ekoro County ne ya Meru Elizabeth Kailemia nethirite nende ya kibora iria ja chanto barabara nethirite ita ya uturobo kimpidukiro eu yeuro Ntuko imwaki nyuma ya maitha baku mathamburu kwithuka arithi mang'ombe ntere cia ngatho wadini ya mwathi gicione bunge kia Igembe North na utira antu batano batete otoro na bangi betutira otoro boss bitarene mubunge wa gicio kiu Julius Taitumu na mubunge wa Ekoro County ya Meru Karambu Kailemia bakiaria bare muci munene yo Nairobi ni batumite ntu mwakirimisi antu barabata ukirini endobo bakiorotera kiara thirikari no ntu bawikira kari wira ne bokurwa na wagagia amona kuwa bakareta mathaga yo pambana na ando miankene indi wira ne bo ne boete boro uo. Tangu atakuwa pole sana kiri family si antu baraba tano bombe tota maisha yo na kinya batano baraba ndene ya hospitali na baraba onde bombe te kuta intobyo kupitia jira eya wamba burankienda kuwa ote ria mundu akuithukaira ote thairwa uirigirite na miake twaria miaka more than 10 tutetha twina Samburu rains kana wamba wantu bakuma Samburu antu atu tha tukirigira muno ni Borona na Somalis baraturi ukwenabo but it was terrible but we have done what we have tried and we are trying. Yesterday we trombere kumau na Deputy Inspector General tueta irira cia Kamanga area cia Losesia na kuolelia area cia Mariti lakini kakwenda kuwa eoro rukirite was terrible actually no to atobetu barabara oro awa baradia titengombeira anaru ambejete ao ndi na keba muno ntu bantu betu barabara ora irwe na ara mwathi na ara Igembe North ambagite nyora mbuga ntu tukwaria na ntukona kijau okara minister wetu CS Kindiki na rino na tiremwe na antu no bakuragwa in bandits ende kuringa antu 10 bara umiere batano bakwa na batano bange be hospitali no mwari Kenyatta ICU ko nkuga pole sana pole family ubondema bo affected wasiri tukwaria nwe iturari tioro but kintu kya kina thina nikidhani NPR ila no we are not adorned with the guns antu babetha baina guns mwana mtu wa miaka 15 miaka 12 bila tukuromba waziri urabukarika North Rift operation ira weka thithika ni thithike ruju te auke tupatiwe armed vehicles sitho station ira anturaba ya bakari paused with the same force. Mubunge TJ netete na mbere korotela kiara thirikari indi amonou arua kwina wirigiro bwa ng'ombe ire yokitwe kuoneka. The most unfortunate thing is that the government is not acting fast enough. Na boba kuwa to me they are not walking the talk.
That is the most unfortunate thing. I think there's a problem between the coordination because when we went down, it was a lot of gaps. Rwanda route na askari babengi mno. Twina RDU, kwina Asto, including parts ya Samburu in Rift Valley. But they are not being proactive. Kurira ng'ombe ya chiombe takuwatika na mwankari na iya kaba ya nite ng'ombe imwe na imwe bakajira nya turukana nikienda turukana ebetikiria bakuluka. Bobo Jeretoria Ospidi wa Mutwate Joseph Chesire awete ng'ombe 16 nireketie kuwatikana Nteresi ya Samburu East na operation yoswana na ingi no iweta na mbere. Nawe Mike Makanina ameneretia Tongereba kaunti ya Meru na kuwa buru bate kumba kuthiatira wagagia miankene. Na kira kiunduma muno ne anto beto barabarora irwegembe. Igembe riri ura warukire no sindi evu ne ayi waka kirasi. Ekare akura ya bire MP bange bakora. Anto barabe yako ya ng'ombe cietu ni MP abora ire inye ubeneo. Utege ntukyo baura akyo ni MP eta akabangania akamebora anto boba ikaria. Wethire MP benu ngoyo igwetha kyoboira pole ibagaere kurubo pole ibagere anabo ibaborere inya arume be naregembe arume betiani arume be Meru County bombo ikarie ye isioro kana turokana ibaorero bira biora wa na ibako mempempe nkuwa na bare mato asiora asiri na to ikaria na mbere anto waika ng'ombe mana Ithatu utena bia wikario ikira thirikari kaba kurwa thirikari to akuruta mbondi wikarete ke muche yo thiru abunduki emwe yani muntu mwake akarwa mabunduki akathiria antu batano kukaga wo murespondera inyomwe no nto ibono kimuno ono kyobo enu yembe na tiania aibo enu umereni bongerwe. Kiripotera Weru TV kuume Gembe North Beto Marion Karugi wa Kenywa. Gavana wa kaunti ya Meru Kaira Mwangaza uwete ati andu bakyo bagisiasa babukadhanende ba mubangana iria michemoni ogutari iria utumiri bakigina mbere ya senator akiari uwete nende ntairengere dirite kembere iria utumirwa ni senator wa kaunti ya Meru amwe na mpuro abori akiwa nende bubute murigeria kwithira kiritangwe urakubatire nara nende dirite akirigairwa ukinya mbere ya senate kendo tari iria utumiri bakigina kya mwaka yongirele na 20 na Morgan Mweti na ripoti ye. Siasa katikati ka gavana wa Meru Kaira Mwangaza na seneta Kathuri Murungi no cietete na mbere kuthererwa nku. Gavana Kaira ariuga siasa cheiberi iraringa gwa kenda kugitaria oritingo gibwawe indi nande no ntoni iraremere bakujana rutwiro rurweru. Nande bakugeria bubu ukarema bakauga tugite mamo maguru tutimombaga 2027 bakageria kumbikia na kalibari ndiraira no undeta Murungu andeta Kaira kauga kaikanga yanga choki ikamusa Kameru kanga choke yanto bako nijo ngasundwa nde Kairi bwana asifiwe tinyo uba keya Kairi na nyamubira bakuanga balidya Murungu ambigirwa kya kauga murume akaboria nuka wata kuguruguna kungi mwana ko ai ngoge biba kwanda bidira mwakuru no ko ya Murungu agantedia koria guteburi nyando ni kwali akanywa njo nkaya diante kuigwa ande kamwale kangi karea ka ile kwarura mono kambira kora muguto jo sabko na muriane amembo jamani akibiri kona mbaya. Gavana Kaira Mwangaza nerigeri gukinya mbere ya kamiti ya Senate yegie utumiri bwakigina ithirikari chama county kenda gucokia biuria iguru ria utumiri bwakigina ni thirikari county ya Meru bo miaka ya ukabere na aru andagumaza mbitete yo Nairobi weta gucokia biuria bia mwaka wa 2020 okowata weta ucokia biuria bia mbio ya 2020 oni ria Maria jakunda nagwa inyako obu antimenyani iraje kwa school lakini mbeti njoke biu manto nkurukie 50 rojo ndekala ndeko rombo magalero nkundo tojo turo nkundo goto kauka kobo utendo mbera nkali ndio gotomira baruga yengi na email ndero ntari kidano Julai wejo choke biuria bia mwaka jwa 2018
ya mewas. Gavana Kawira Mwangaza aruga ati wececani marinya kwinjirwo ni aregani bawe bagisiasa kenda bamutori kithurano gya 2027. Na ndiro jo ntinde no ntariki thano bete no nontu baramwire barenda gutikira o mweri jaire ndi Nairobi kenda ntigete machinani nontu baronero tiunge ngacindi kaba tisindi wandombera menya kengwe ndi maromba kenda mbwa uitenjo kaire jere Antonio Lopinjite kume gitare Kenyatta egitare Kibaki egitare Uhuru na ria Moi no menya Antonio ra umambwa we gakumbia ntore roji. Morgan Muti, Weru TV, Meru. Nani kumira kinto tunende tukudatu kiona kanya gakunoka indi uketiro gitakura nuntu nchokerete nanda tuingi. Kuma kire arigitani bakumenya ura bakugita utungata bwa kirasi kieguru mashini cia kinande cia ithimi motungata ja outpatient atalamba mirimo mwanya nduke ndawa shibitari ya Jem Memorial yejere kweza na utungata rerenererega aria ajibonaga utungata bwa eguru buru na magoriza tuyo kuinyeria twina ambulance nonto mama utungata ja mpwe acha Jem nionka kwina ngari thondeki na utalambo mwanya kenda kuthagana mwajenja aremo kweja shibitari kana ekiri wheelchair kenda umukinye shibitari ono utungata twina kinyanda gitare wa ENT maxillofacial surgeon na kinyanda gitare otwana no pediatrician aritungo gebeto bakogwata ogeni na nkiro na bo tungate wane okenete Jem Memorial Hospital nerikithetwo gutumira utungata bo NHIF kirimo utungata jonthe utekure ya ndururu turina services chia medical consultation chia maigo lab chia chemist kana pharmacy na uri member wa NHIF ukomba kwitho gitungatiro gutina mari both ke barabara ke national scheme na kinyaba civil servants. Welcome to Jem Memorial Hospital. Jem Memorial Hospital turi makutano gutegana na stage yenjero ya matatu kana mukana jwa nduka area ya Meru Dairy. Lisha Milk ni iria retu kuma aja Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako irina nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Na ndi mathugane jonthe jarerekeri kuigwatira gikaro nikyo Conservative Enterprise bena plot cha 50 by 100 cha ngiri 800 na deposit ukarea ngiri 800 balance wingi ukarea na mieri 6 iri aja mbwa 1 Isiolo Mukana na Mata Hospital kwina roje stima o ploti ena namba yayo taitwe kiuma ikauma chiandikirie tore aku ijo gweta deposit ya ngiri 800 na munda jokena andiko rieto ryaku wende kumenya Nteto nkuruki ringa thimweji 0722 474 973. Kenya Dairy Board ikethro irikiri Meru Dairy Union Annual Farmers Field Day kenina kia Meru ASK Showgrounds Gitoro ntuku ya Jumamosi tariki 17 iria kambiria themo cia rukiri murimi no gwati ugeni gukujira na kuritano njira injeru cia urimi bweria irika gutetheria kuongera maciara kuongera uthongi bweria na kuritwikithia riri agare utumiri nkuruki ugachonera ng'ombe mukuma ntereti wa bogeta iria kamagorita 52 na ijere jaja jonde na jangi nkuruki jaga kujira imoko mukire Weru TV. Mugeni wa giteo ni Rais wa Kenya Dr. William Arap Samoei Ruto. Bwinde ibugwa tiogeni.
familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Na tuichokera ati nende akariba nkobo bachamanite no ntuboro wa diara retrete rugeta na mbere rwegie gutukithia nkobo municipality bakirene ndi bonekete kureana na yamwe mendekithia ryo kinyatungiria barabethirite baichala wara bawete barabachali batungiria tanto bakumantereyo bongelete na kuwa kinyabate kumenya ukoni mari na kinyabara bakathamure baithamirwa na yogora uju no kamataka machini kabu wariaro guchwa municipality enkobo no rutite na mbere kuata monki antu mwanya bakirita meriyo arane ndi bataita bauchamanite ntukweru ari kenda kwareria ontubo areja bakiaria bawete otimo chamanio yo batire kwithira yuka wa yantu bamwe bonde batimenyethetwe bakiwa boni ontumutiene bukethira bwi batungethakia bari bonde mwe baugaga mantu ya jakorwe yorongo bange bakaugaga tukorega mbeca chija na aru bukuigwa Weru na baigwa igukura mutene yokura turungi mantu ya tara jonde yakididwa batu tuterwa mbere turega municipality tukathugania Taita abakurega milioni 100 cia kwao tukoria Taita ni atabati kwenda milioni 100 akito tonya ikuna lera ryo kali na chairman tonia kwina jange ja maingi nkurukia milioni 100 na teta itake gwatini onto bobo existing garage ina 0.77 existing garage itote kwirwa ni iriku ni bawita na mbere na kuwa bota kariba Taita batekureana na ontobu ende kure mantu ya mobethirite bakitha wa tikaturaga municipality lakini njira ni tumirwe njira transparent ira mtu wonde akwera ni ata municipality eja pamamita barabara ala bamenyimbio yongwa na kethira kuiria ga factor pamenyora bagatuika compensated ni bakongela na kuwa babatire kumenya mianka ya municipality nonto miakene ke yonto bone ndi bokethira bukiringitha kya baingi muno para bakethira ndi baitogetha kwa ni municipality gatajirwa huko kama chega gatajwa mwisi ona jo gatajwa ndale ne gatajwa alito kaliwa municipality jiri in the real sense municipality is setagwa in a certain community kana locality kaitene okau ne bakongela na kuwa ibakuinyelwa wetikiria municipality bakiwa kurebo kinyabate menyeretu okoni ontobu na kinyabara bakathamwa batekumenya kukuongo ina bakethira baika kwa na kinyamari yao yatekumenyeka Disio chiomba chiande ko imachama ya mereka tuikie ni nyomere tweta tugetukurekana na manto jau itweje tokaridwe ndegoro twerechwe murajo akazo kwimbi nkona temu twajaruma ko kinto byaku onto na kiraoni
untubungi burabonekete nende kumatia untubuna kuonania kariba batibiritwe ni atungeria barabethirite bakichala wako batungeria bakiaria bauwete omo atungeria baya wekinoti GK yona ni mubiachero mnentere yu kinyato arutereru na batikumenya ituminga bana kawira mwangaza edira emuchala kuyukiete kiu kawira tia kuani ibere ibiejete bajo turenda kwijana ndiriro irenketha utiomba kwendia mware o muntu utemuchiere muntu gwetwa niki ateko nunkanda mwe taita nunkanda mwe mikombone muntu gwetwa kinoti njikei atena ndamwe taita kinyanu ntunu no muriatine na imbukaga muntu akenda kureta gintu gikiega amba wiki anjewe na kiremzi yewo ibethirite bakimura kiareke kubathilunka no baidania ende kinyawe umire Weru ne kenda bomba kumenya nkuruki ukoni municipality woi tukwenda utuma representative wetu atwira atiri kama kasi arebere taita kenda atwikaga atwisitha irageta na njire nyuma ndi utuma mbere ya antu kwa twikiri report yuki makasi nethe makasi na twendete no tutwitwa muringira nuje jawoni ndaruja ndo makasi na nciere mwana gwita niki na ndamwebera mbuga nwiji kwa wethe na mwitone jo tugota itari neja atuthuranie atukarithia ndi atutetheria kenda mantu ja tukwaria twigikanua na twigikanua kwa gavana na twitu tina thina ya municipal tumira the wrong procedure abakirikia bawete bo batina thina kinyere ku ke municipality ende thina yoera nene ninjirere kwithira itumairwa kiri untubo tutina thina municipal botugeta kuga ngata itera thurene kenderwa amantu jai ja municipal tukwenda gwitithirwa na njirere ageri kenda ntindiriere yetu na ntindiriere ngi yetu no ntunyani ka ntindiri akeja ko kuragwa ni antu barabarari na ume kurie ndi atwaciarire antu barega guturitana ingogia ni gwanto bauga muswada wa the finance bill 2023 edrite yukireta mudutere umnene deni ambunge ara edrite yokera kwa nyaranende kibaraba kwedrite bayende kiteke bawete ni onkanjire kumara kirirando ne regio koba mikobo ebranende kwedrite kukyoneka au mbere mwanike twande to Boniface Mongera kato ende twi kumarokere mwaka mbere twitarugone abunge batindete kwethira bakiarire musoro wa finance bill ya mwaka wa 2023 mwaka wa 2024 maoni kibali na nkorani ijethiri tujagitwa kirikora shonde cia bunge bamwe begwata mbaru na bange beregana juu. The people who are seated on the other side, Mr. President, are not passing this bill because they want it. They are doing this for you, Mr. President. Mr. Speaker, I want you to protect me, Mr. Speaker. Mr. Speaker, history will judge us for passing this bill, Mr. Speaker. Honorable Speaker, we have to support the revenue side of the budget because, Honorable Speaker, that is where we draw the resources to be able to take our Kenya forward through infrastructure and any other kind of development that you are undertaking. Mr. Speaker, how deceitful can we be? How can you go around the country promising hapless Kenyans, poor Kenyans, heaven, and yet 6-7 months down the road, you come up with a bill that essentially seeks to choke them to death? You are telling us to borrow. How do we borrow? To what extent can this country borrow? Do you want us to go to Ghana way? How do you say that you are defending the content creators, but we've displayed to you, we've been able to reduce their taxation from 15%, to less than 10%. I mean, really, why do you want to play populist politics when you know you also need salaries? Wanyomba, irena miroko mwana Ithatu, mwanka mwana mwaka turumu ithano, ne mwanyo, yokale mingangano eminge. Abunge baroterwa thirikari, bakuria karuya gache, ke bakerithia bangi, nikyo tu wanyomba. And I'm looking at employed people saying that giving 1.5% is punitive to get our daughters and sons employed, to get your brothers and sisters employed. You cannot surrender 1.5. Honorable Speaker, would like, if it were possible, to bring an amendment
to say a minimum of 1.5%, and those who can give more, to give more. And stop shaka-hollering us. We are not interested in your house. It will not even come even if we give you 100% levy. We know the truth that you don't keep your promises, and you're not going to twist us in this. Stop lying to Kenyans and face reality. Kenyans wamechoka. They are not interested in this house levy. They're asking for one request. Please give us food. Don't give us houses that do not exist. After all, as a Muslim, there is a golden house waiting for me in heaven. I don't need one from Kenya Kwanza. Mr. Speaker, this bill is not only creating houses, it's also creating employment for our children. That I need houses in my constituency, and Meru County is ready to take all those houses which will be provided. Because once those are there, I mean, we are not looking at houses for ourselves. We are looking for houses for our people. Honorable Speaker, for you to realize and get good returns from a cow, you have to feed it and feed it properly so that it can continue producing enough milk. Kirotero Kenya Kwanza, mubunge rotero Githunguri Gathonio Mushomba, bena mubunge rotero Kabuchai Majimbo Kalasinga, bobonkake bakuregana musonda jojo, rotero rungiro Azimio, bungo kumurotero Suba South, Karori Omondi, nwenko wetikana area juu. We started off with issue of housing. We came up with contribution. We moved from contribution. We made it a levy. We have moved from the levy. Now we are calling it a task. Is that not scandalous? For the welfare and the society and the just government of the people, I, Gathoni wa Mushomba, say no to an oppressive bill. Thank you. Kugaukana kwa bunge bonaku ikonekene ntuko emuthia kuringa kura garwe kethuri gaukene na ruthio miromba kwithura rugitirwa ikuringa kura mwako emono tweke mumu wategera sauti ishokara yashikongana na the finance bill, National Assembly Bill number 14 of 2023, be now read the second time. As many as of that opinion say aye. Aye. As many as the contrary opinion say nay. The ayes have it. Nanontorojo ntuko kuthoma kwa baje Nteto je musono ja finance bill ekethuri getera mwanka kimeke twitite nenya kimeke twitite gakinyira ekethuri kendera gwetera kaire kenda bunge bomba kwithura bekurukia musono je kinene gechungu ja population bill kenda gwetikiria estimate ire bathitherie shithiro shigita ngoge bathiria bakethura becokera kaire kenda gukurukia finance bill are tibatare kwithura ikuruka tariki 30 cia mweri jotore nke report ya Ntoshero TV kumajikaro ne bya bunge Kengi nangine kinene kimushoshwa Nairobi mbita Boniface Mongera Otere ona Nairobi ati ngwatano ya Azimio nithirite gita na mbere na kuregana na rendikithia ya musonda ya kigi nayo 2023 bone kinyanyuma ya ugaruku kwithira bukibuthe kwa kire onto mwanya nende okunyuma ye karubye mwingi kinyabonge kathomba bakuma rutero ibonekanite kureana na rendikithia reburu andone kathenya ka 23 Kagita kale ya Kenya berekerie metho kire ya bunge bakiariri na kuringa kura kile musodo akigeno angirijiere na 23 ngwataniro ndegani na thirikari ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance nithite na mbele kwinyire murungamo wao kuregana na muswado jo ona nyume ukuthithirwa ugaroroku kile walaniri na ndikiba Nteto muthenyo omde ngwataniro no rigo muswado jo no akwinyeria Kenya na gutio garoroku no byo kuboka thithiro muswado jo bosensia murungamo wao. After going through the document, our position remains that the budget proposal remains flawed beyond redemption. As we said earlier, no amount of amendments can redeem this bill. We believe Kenyans have been hurt for a prolonged period of time. The budget proposal prolongs and worsens the suffering of the people. Kulingana na ngwataniro ya Azimio maingi mamendekithia kire muswado jo maliki nyume na kiroto kya ngwataniro eno. Unajua vile vitu hata tukiwa na kitu kimoja kizuri au vitu viwili vizuri, lakini yale yako mengi ni mabaya.
Sasa uwezi kufanya amendments kila kipengele. Ndio kwa sababu tunasema hii bill si bill mzuri, ni bill mbaya, itupuliwe mbali. Ngwatanirene Azimio aidha nithite na mbele na kulia bunge ba Kenya Kwanza kugwatana bare ba Azimio kenda kurekana na muswada uju. Our members of parliament are mobilized, whipped and aligned. They will reject this anti-people bill. We now appeal to you, the Kenya Kwanza MPs. We know that in your hearts of hearts, you know the budget is wrong. We urge you to join your Azimio counterparts and stand with the people. Mweno gungwatanirene Azimio ni ulithia ngatibayo batika olwe ni inya na kethiro muswada uju getuka bakethiro bakinenkanila mwelekelo mujero. Azimio will be busy taking the next steps. We are reminding Kenyans this budget will hurt them where it matters most: food, medicine, fuel, cost of living, and many more, as has been outlined. Kuuma mji munene wa Nairobi, Betantoni, Rangi, Wakathenya. Batongeria bakanja njuri ncheki bakore thirikari nende kubwithia mpoikenda kuthiria thina wagagera ithirite ikioneka bone nyuma mpithukiro ingi kwithira nende kiumaira ntereche gembe ontubrabo wete no batire kuroa na bubukatha. Thirikari na arwa kuruba njuri ncheki bachumiritie na kuthura muno bakiariria mpithukiro ira chumirite nterero gembe no bakiguntu bubu minister okarie kithure Kindiki na birikutha kibutegera nikenda bomba kuthira na kankwendo bwira kwe kintu kituchi turite muno ntoto gwa batu gatukoromba thirikari kethe kabe na twika bete batwike nuntu tuterema na tuterethia ni thini wirikuo antu ubeyira antu 70 na bonthe be na vinduki ya kuona ni antu bakia kikosi kantu 70 antu bakathira na burabo ngi bukuriaria muno batwe antu begembe north itoto na thirikari ya mpinge muno lakini amo abui marieto bawitwa oe tabulo ni asikare bathatu bombo tethia ate anto 70 bauba kuia na tukwira thirikari yetu Kenya tafadhali bwana Kindiki zaidi nyombe ku ne koya na je ku ikija otuomba gwitwo tigo wita kuthithie kwaria mwanki nangi na njage koya tukathia mantu ya karika tafaritharini waigua tukiaria we kambi askari bathatu utiumba kumba antu 70 bena michinka kinyaga tumira magic jaiku utukumbekana ambubu bawite minister Kindiki na ejanite wirane ati akaja na KPR kathomba undura kwa bukarikithwa wa mabubu kuthapukirungama kore mindoki yera atwa indi cia KPR ende KPR wabarari kuba ukwa nende thai tuti uthari na atwire atwa KPR manere na tiane manere na Tharaka manele kato muromba atwetio mwe lonto kinya bau bamwe bena KPR bau utomba kuelewa KPR bau ni bamuthemboriku lakini mwene into ndo tuwa KPR kama mwene into arururu pointo byake na tukethira batu twa KPR ngombe iteta na antu bagwa mantu jategerwe jena finality bodo ka mantu atwika final twatura gwita no twera antu bakoro ithirikari ile kumatukia antu banjeshi no ile kumatukia antu baskari bakuongerwa no a solution ye neshuwe yo ni ora mantu jakathira rimwe na once and for all. Nkuruki ni boroterete bandu joge mira bakiuga bunge na thirikari ni bwiri gutamutomio ntububu nikenda gutigira mira ikona igweta jaimira bingi jakaua kaneria katukuria thirikari yo lelie murimi wa mira oraro lelie kaua twike aina wiki mira ye bele kimburuka nontu mira ginya yo ni te kimburuka isi te ne mira are mi bolelwe yo ntura sekta inge cia thirikari cia kilimo ikolelwa nikenda tumbotethia antu betu na ndiguru yetu yumbotethuka
yaune yon kwenda kuwa na karaka wa mira na kanda itukuria thirikari na yumbe betu baike mushwande ubunge bali tekliu nikenda mira itweka ni kasikro furu kinyethura thirikari ni augire ni kasikro lakini ni etiro au na kuura antu betu rira bakwendia mira ome bakoria thirikari enu kurikantu itite na muthine thwani ntumwa kia tongire ba county Meru baraba kuona ugoro gukia abakutho bagekethana tugwatanire ruju ajumbe betu tubutegete po support bill weu ikuruke kenda thirikari yetu igatujuria maromba jara twarombere na nkiromba thire na ngwataniro ajumbe betu cokanire ni gwatanire na gavana wetu bugwatanire MCs betu tumubuasa team ndikenda tukomba gukinyira matunda ja thirikari tutigwatanirite au bweto bwetete au tubutega bwetete au mumu mtu akiro ya kamwekano kawe utuka abo heshima na utike tukona na bweri ikanaga 2015 kwe barabara nyingi twathiukira president tukironcha chionde na ndamu nyingi na mwankana ndi utie take off itithithitwe kukeya kuthura butigwatanira turivae bwiromba riu birandi gakareka riu etwike white elephant na tuurire au ikiripotera Weru TV Mbitambuthuri Muriuki akari bagitemene nari muno ethithia babikibiki bara batumaira barabara ene ndi bethirite bakibutha kia maandamano ya thiri monko bichini ya mubunge wa Ntere umugambire ndikire nara nende niromirite obwithia bo barabara ene ara bethirite baitarrakia itingite wirane bara bethirite baikairo ati yekiro lamida kinyame berethi yo kamataru irombura tethirite kairo amuna bune ndi ubichi ya mubunge ne thirite itarrakia bo akibo bara bokethira gita na mbere ya brata kumenyedwa ni Kelvin Kimathi akaribo bagitimene muno bayantu babanake na barane atumiriwe barabara kuma Kiru agitimene kwa site ile kuthonde kwa rungura muyumbe wa bore mugambire ndekiri iba iturite bakemeneria kuthonde kwa kwayo bakiwa ikiutata buru na wirane barabara eze ukona turunga miki yo yumete Kiru itete site na ne mheshimiwa are ndikiri mubunge wa bore lakini ontore mheshimiwa are ndikiri jireje utiro kuma miaka yu akarajujo Nteto utiro njire rimo kuma Kirua ikinya site na bibao bikuonania iriuga yumete Kirua monka site lakini utire rare rimi ikinya site kiuria getu igiki na rire twaere antu bakuitairwa ngugi rira muntu akwenda tirira tiura ngugi bati thina era twinayo injire ukuona tureri mheshimiwa wetu agatwikira rami Agasti arego twikira mwaramu na ndi turiuria twakaribanari aratwikire mwaramu nusu atwira budget itathomo agaturetera mbeca budget ithomo akareta mbeca njire thirikirwe igo ichonga cieja mwaramu ciacokera kwa AP sieta na ndi batu thina ra twina ituraugire ibwa ntu ba mwaramu njira atwikirite ende thina atwikira nusu na mwaramu njira atwikirite chotebu nyambi mheshimiwa wetu Ndikiri ogo tuletera president wetu Ruto Samuel Ruto otwera kana atwera gatwekera njereze yetu kuma Kirua monka site rami ago akarerete mheshimiwa Ndikiri aitumikio wikabu Weru ni kinyamarana nchamaro cia tene batwirio barabara neyi reka wikirwa wirane bwa kuagirirwa njireje tukwariria na ndi ya mheshimiwa Ndikiri bikibiki cieto urekira kuguru biumia biere kuguru gwaku iguthirerwi maiga tuko inkai bikibiki gaikuthira twejo kinya bikibiki cia loan bikibiki igathira nyambere tuthiria road no no tubakuringa ora njira cieto ithuki twirira thaira tugwitithia bikibiki tukana twajitu imbaru thaira tugwikia ekuru betu bagwikwa maternity baikiritwe na wo bagwita inyana ibaumire mbere bakinya cibitari utokurira na batwe ende batu atongeria betu bara tukuga ibo ba development banari utwa inyomo ore aja ujo tonto batu anto babethi ibatu tukuigwa murimo na nyuma ya Ithatu kia karibu obisi ya mubunge ibakinyithiche thokoni yagitimene kiri kwariria karibu no baburu mitaratara kuthonde kwa barabara iyi baiboreria nkoro barabara iyi thithithwe na face ijiri na iwi sheria na ni ukera iziu na ikere kuthithia na inyogeta engineer okera ni uakwira so barabara iyi thithithwe kuma aja gitimene mwanka wikinyite mwito ne au kuritwa kwa au
kwa tuintonga teza sawa alafu kwa antoboria manto za calvert according to plan ya kera ambayo te mheshimiwa thira ya kana batwi barabara ya calvert ngana izire tukwereanwa na barabara ore kuthithwa na phases yete kiongero calvert kuringana na ore resources irio ke second phase ambayo izete kwambiria mwaka jojo thirikari ro kwambiria July budget ya thomwa barabara unezete kuthithwa the second phase indi kinya nyuma ya buburu ya kabatiani riba kuria bureba kwenda imuyumbe wengu kinyantere ino ba mitaratara ekuthithwa kwa njira iji aiwe mwene Mheshimiwa Rendikiri MP wetu Obori twe muromba nesima kethira komba eja tuthirikirie njire eje wengwa tutikwenda atumana onto bare otumana bakaita barite tutubamenya Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wakeuvi kimathi nabo hakari baigorone wandini atangatha ibona ni tegikono kyo nyuma ya barabara igorone kuna tikurugorwa wa konto brane ndi bagwete bwabatetheria kinyo kinyithia imira byotho kone na njire mpotho ni aramona bo betherete bakiora KMCO kuingia wira ne bo bekira mara mkendete kedire kithuka kinya kaita kambura mukiro mithika ka twende toi kwa miaka kithumba nende akariba igurune wandine thangatha tigania Sectoral ibaithirite baina kaita kaumukiweti no kamati muno ba maketha yao ya miunda no ntubwa kwaga barabara magwana bikibiki ntukwema twena mete kunathe aoni nditango kunathe ndago ya magwa ngorokia magwa ya tano kiwanda kinya kunathe mbitete kirema anda uraya ndobo ntindekera bikibiki kenda yomba witia lakini thai kinyambi njetia bikibiki ndigwe kinyera mochire turaingana area antu baile bathatu nikenda bikibiki imwe yaremerwa tugatindikania bikibiki mwanka igatuluka ekurube betu begurune ibasumbuka muno ntuingutikia kinya umare au atawa pasta kauyeria makorona pasire nontu akuthira ria enda gwitethia ria enda tharimawa aikiro hospitali aikinya hospitali ntwaga matine itanda makorombo pass kuginya kabwa pole sana nontu akuthira ibarabara cia tumire mantu ya mbokarika nontu ketha na tharirwa kinya hospitali boya indune ndeiba yorie keno na nkatho nyume barabara ikwanjiriria kubwithwa kuretha kwena thirikari ya Peter Munya ya kiraito turethera twekirikire ombi tutathonya kire agenda ringi thai ngucokete thirikari nkatho nontu ni tutonyetie kire agenda ciao bau twinjira barabara bobwega igurune tuibokandu nyingi muno tuimitie mbao tuinyamarigu lakini batu tutaomba kuinamia nyantu kuno emwe lakini thai nkona nyaka igurune gakuruuka urena kabonda bonda gawe kangi gakwa nkona ngui iromba riao nende barabara ya ikiro mwaramu kenda yagira kinya nkuruki tukua ni bwega barabara iwe bwithitwe nontu nende no kwinama no gaitia na murigo na tukauga barabara iwe kariu ni tuongelwe kinya maramu nikenda ithongoma kabisa ibietu bira turimite nao kirimene na mbokando na ikwa tutimenya ndo bikinyithia thoko ne bwega tutona na tukwendia kou nende itukuria barabara wona tobuthiru ayo yabua bwega burubura kubatire tukomba kwithira tukiumba kwendia into bietu bwega na tukomba kwithira kinya miti yetu ira na ukirimene kaomba kwithira tutethia bwega akiaria MCO gontu kweli ya kimathi barabara ye gurune ningutikia nereta utongande ne gurune na ingutikia ndio mibithe thai antu begurune batonga kinya bakaura ngari nontu raringi bagua banjwa barabara kaura ketha baingari kuingutikia thai bakaura ngari bwega nekenda bambo kamata into biao ukamata muthanga kuma na yuma wiki egurune balise kwa 2012 lakini ngutikia thai at least basi mbesa nontu bakwitha bakamata muthanga na mbesa cia kawaida ile cikamata ibabangi kuingutikia thai mantu yetu ya karibwega na inkwa barabara egurune nontu irite miaka around 10 years itaona utongethia ndamitongetherie na ingutikia pandu karabati ni wikirwa na nya mwaramu kali na gavana ni kandombo tukia mwaramu nikenda baba yetu ikarabwega ko gavana wetu turuga thai katumu support na aba kurwa gavana ibarekana niwe ngutia gavana na utabwega tumu supportete tumukaritie ria ririko na gavana wetu atona mutonga na turuga 10 bila break tita sawa Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika nabo akariba kathangari ntere chembo ibakoria thirikari akaunti embu kwira akandaradi barabakubwithia barabara ntere unende kurita midetu njire nera bagwitana mbere na ngui bari wontubone ndibo tia irima midetu ni ugwatibone nonto kinyaba ina thina batiomba kwethera baithetha kwa na mpweri tamwaniki wa mushiri na kulikiria
Barabara ngũrani thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ irekĩrwo maramu na ciĩngĩ gwĩkĩrwo rami, na ũndũ ũrĩa ekari a mĩena ngũrani makenererete. No atĩ wana kũrĩ ũguo, barabara iria nyingĩ irekĩrwo maramu nĩ iravinga athiĩi, kuona arĩa mararuta wĩra ũyũ maratiga metũrũra maramu ĩno ĩtaimvaraganie na gũkũvinga njĩra ũndũ ĩtangĩvĩtũkĩka. Barabara ĩmwe ta ĩno nĩ ya kuma Kathangari kũthiĩ scheme, na ĩrĩa andũ engĩ makuamĩte vo. Ũmũthĩ kĩroko ngĩramũka kũthiĩ wĩra-rĩ, ndĩratũngana na barabara ĩvingĩtwo nĩ arĩa marathondeka barabara nĩ ũndũ wa gũkorwo maretũrũra maramu na matiratandaca. Rĩu nĩ tũkwamĩte vandũ va Kathangari nĩ ũndũ tũtuire vandũ va kũvĩtũkĩra. Nĩ naũria na gĩtĩo thirikari ya county government ya Embu, mũndũ ũcio ũrathondeka barabara ya Kathangari kũthiĩ scheme agerie mũno kũthondeka barabara, agĩtwara maramu ũguo amenye vaĩ na karagita ga kwaragania nĩgetha andũ kana athii a ngari matigeke atĩa matikoneke mena thĩna wa kũvĩtũka. Gũkũ mĩtino ya barabara ĩkĩongererekaga makĩria mathaa ma ũtukũ, kuona contractors aya matironania kũrĩa metũrũrĩte maramu ĩno, ona kana kuonania njĩra ciĩngĩ iria athiĩi magĩrĩirwo gũtũmĩra. Kana wageria kwema mwena kando ngari cikavarũka mĩtaro-rĩ. Rĩu ta rĩu vwaĩ nĩraumĩte Kathangari ũtukũ mĩnũkĩte gũkinya karĩ gatĩ ga Kathangari na kũthiĩ Gĩturi ndĩrakorire hips cia maramu i barabara-rĩ, na tĩkũgaciona nũndũ iviana wata mũthetu. Rĩu ngĩona makĩria ya kũthiĩ kũmĩrũga thiĩ kũrĩa karĩ gatĩ ngari ĩng'auke ngĩthiĩ gũkinya mbũrĩki Nyamere vanini nakwa nĩaiguire ngari mũtaro-rĩ, mũtaro mũnene ĩtangiuma no ĩrutirwo kuuna mbũrĩki down nĩyo negligence nũndũ contractor ngara mwandĩku ka diversion tondũ kwĩna diversions kana kera andũ no through road nĩgetha mũndũ ndagatinde atete thaa ciake. Gũkũ rĩu atũmĩri a barabara iria ciothe irathondekwa makĩendaga thirikari ya kaunti ya Embu gũtonyerera na gũtigĩrĩra atĩ contractors onthe nĩ mavaragania maramu yetũrũrwo warĩo nĩguo matikavinge njĩra. Tondũ iratũma thaa cingi nginya mũndũ ena customer ũremwo nĩ kũvĩtũka, igatũma nginya mũndũ ambe arute customer mambe makĩrũke nĩguo no ũvote gũkĩrũkia vikiviki kana ngari yaku. Rĩu ũrĩa tũngĩũria nĩ atĩ mekĩra maramu makora mena kĩragita gĩa kũvaragania nĩguo njĩra ikorwo ciĩ mbega gũkĩrũkĩka. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Weno ntovu Nteto na kebara bonde nendi bomba kutetheria kikumbithia Nteto ciatu nkatho na nchona ni weno ntovu kwithira kinya mutegeri wina batwe mwankire unendi tomba kwithira atwe kinya ende kwithira tengikaira wirane bakalono na kutika kamboi kamwe keta wa muthomi kari ugura maka kwanda ka ikinyeita ndagurana muroina eta nkiro tethira imwira unde ndaurane kwangania onto bo bare ari bankanya no bo muthomi aigwa bora muroina nkirote amwira etakuo tugwania mukuru ndi amwira oni nkwenda kurana ndenda kura mwari oku mukuru athwani amwira otithi na baba endu oni nyante kwenda urachiru nene ndenda ondetherie ntiri kumarukiri wechokoro ethire nyiri nyababwe mutage nwiche boya ntiri etenyira ikira iri ari onde kire ya muthomi ajokera muroina burerwa no tukubonde barara kuthwania ronene rukire muthomi okwaro kankunkwire uru kana rukire arura mara etere oteve etaringerengira mukuru amwira rete ntiri nkaguretera yo oro nyiri muthomi okwa atura ntiri ya iminga no uminga na kiboko miura muroina na mweterete unjirene habo ichikiri kwetete habo ichikiri no akuringa ntiri etikurwama rukiri rukwa kinya themwe kwa kinya inyanya kwa kinya thaa kenda atauruka thaa 10 achokia habo ichikiri ania ntiri bure noi etarwamire ekinyere na kumama rimwe mukuru amwira nkona ntiri egonyira yokiare baile kithera mukuru na amenyere ntiri ethetie uchithwa rwiro ojemania nuwa kwira Maureen kome no kare mwana yetu amathithia orogo irwena ningetwa PHINEAS
Mana ile ino tukugatwa chemani arurukiri kimubango yokoguke rungo embere.